Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu rubriku na ovome kanalu koju sam nazvao You Got Message Unboxing. Naime, zadnjih par dana su na moju kućnu adresu samo pristizali paketi i to onako ogromni paketi da je poštar već bio na rubu živaca, ali hvala mu lijepo, bio je jako ljubazan, jako uslužan. A ja evo nisam mogao dočekati da svi paketi stignu i da sa vama podijelim što to novo, lijepo, korisno Dr. Oga ima u svojoj ordinaciji. Pa evo da krenemo, tu je hrpa nekakvih kutija, ja pretpostavljam otprilike u kojoj je što, ali sam toliko nestrpljiv i toliko uzbuđen da vidim što sam dobio, da vam ne mogu objasniti. Krenut ćemo sa ovako ovim malo većim paketima, dakle ovdje je neka vrećica, ko šunka izgleda, a? Nije šunka, brate. To mi je možda tetka iz Štitara poslala. Nije, ne. Piše Kina post, nije valjda šunka iz Kine, brate. Došle su dvije identične kutije, ovako malo duže, bijele, fine, evo ga. Jedna, druga. Zatim je došla ovako nešto. Kina isto buraz. Odlično. Došlo je ovo, dobro, ovdje se vidi šta je. Jedan mali novi stativ koji će mi jako puno pomoći u snimanju. Ako ništa drugo, na njega ću staviti onog maloga Canona da mi snima scene za iza kamere za BTS. Stigle su ledice. Po pitanju ovoga sam bio dosta skeptičan i stvarno nemam pojma što mogu očekivati od ovoga. Nadam se da će biti dovoljno svjetla, naime malo u zadnje vrijeme imam problema sa osvjetljenjem vani. Padne prerano mrak i onda se baš ne vidi najbolje, onda nije to ta kvaliteta slike, tako da vjerujem da će ove ledice vjerojatno pomoći, a vidit ćemo koliko. I naravno tu su i ovako dvije žaruljice, vidit ćemo kako to sve funkcionira. Evo ga, to je otprilike ta oprema, nema više paketa. Nema više nažalost ništa. Mislim da je ovo ovdje dovoljno materijala za jedno 2 tjedna, barem 2 tjedna, da žena sa mnom riječ ne progovori. Ali ona to ne shvaća, zato što je ona žena. Ona ne zna da meni sve ove stvari trebaju. Od čeg ćemo krenuti? Mislim da ovdje nemamo šta puno razmišljati, znači najobičnije lampice, malo jače, da rasvijetlimo ovu kućnu atmosferu. Ovo me zanima, dakle ledice, nećemo sve odpakirati, odpakirat ćemo samo jednu. Okej. Slobodno si pustiti neku muziku. Ima baterije. Okej, odlično. Pazi ovo, a? Ima ovo na magnet. Ima žuto. Sad koja ti treba. Dobro je. Najčešće bijela će trebati. Pa da vidimo kako to funkcionira. Dakle, ne da gledat. Brate! Pazi, ima regulaciju. Fantastično. Ajde da vidimo sa ovim svjetlom. Super. Predobro je. Definitivno će koristiti. Definitivno. Odlično. Zadovoljan. Čak sam mislio da će slabije biti, zato što ne znam koliko piše, 12 vati, to je realno ništa, ali da. Ok, da vidimo ovaj tripod, Weifeng, valjda se tako čita. Monopod mi je isto te marke, da, monopod nije loš, ali dosta je lagan, bojim se da bi moglo biti mislim, ok, lijep je, funkcionalan, ima ovdje laser vagicu, sve je tu, pa šta ja znam, malo mi se ovo savija. A čuj, poslužit će, naravno, ako žena pita, ženo, vrhunska stvar, znači kvaliteta, Manfrotto kvaliteta. Nisam oduševljen, iskreno, nisam oduševljen. Evo, zbog čeg nisam oduševljen. Znači, raspada se.
Ne znam, od nekog je ispao. Dobro, to ćemo vidjeti dakle je ispalo. Ili to možda ne vidim baš da je ispalo. Što ćemo sljedeće otvoriti, a? Ajde da vidimo ovoga što je sam došao poseban u ovome. Tu je, brate, zalijepljeno. Škarice od Zoničnog za pomoć. Nema, brate, to Kinez zapakira. Majstori su. Čovječe, pa zamisli ti to, dođe iz Kine u Hrvatsku avionom, prođe ovu našu carinu, vidio, brate, čim si lijepio, prođe gepek mog poštara i dođe meni na kućnu adresu, znači, mislim da znam šta je, to je to. To je to, brate. Jedan, nadam se, fantastičan. Morat ćemo ga isprobati kasnije. Vjerojatno neki već pretpostavljaju što bi to moglo biti. Znači, fantastičan. Koji je sistem? Aha. Kišobranski sistem. Nadam se samo da je. To je to. Evo ga. Jedan fantastičan softbox. Znači, ova je za jednu žarulju. Jako sam sretan zbog ovoga. Odlična stvarčica koja će poslužiti uvelike. Ovdje je ova navlaka koja ide. Dobro, to ćemo kasnije postaviti. A ništa, onda ovo bi trebalo biti, ovo je isto. Nema škare Zoničnog, same rade, brate. Same. To je to. To je to, buraz! Je ga pobro zapakirao. Chung Shi! Hvala, brate, što brineš ovako o mojim stvarima. Vidio? Pazi. I ova je dupla. Dupla. O, lijepo, lijepo, lijepo. Lijepo. Znači, težak. Poprilično. Znači, jedan ovako fantastičan stalak. S ovim sam super zadovoljan. Odlično, teško ide, to mi se sviđa. Tu se stegne i ovdje, ima lijepo navoj. Dobro, pisalo je 2 metra da može, sad ćemo vidimo tu. Vidimo tu fino, fino. Fantastično, mutna sliko, šumu i isovu. Lagano vam je došao kraj. Ovo ledice, ovo bombice. Ovdje je isto. I sad ova šunka bi mogla biti šunka. Već vidim što god da je da ima naziv šunka, ono, kao snima se spot Severini, onak sve ozbiljno, ono, na setu, ekipa, scenarist, redatelj, ovo, ono, doktor Oga, snimatelj. I u jednom trenutku, u najozbiljnijem dijelu spota, kad Severina doživljava ekstazu nekog stiha, čuješ doktora. Mali, kao asistentu, mali, dodaj mi tu šunku, Severina gleda, znači kao, dečko, koji ti je? Ko će meni spot snimat, ne brini se Seve, bit će spot fantastičan. Ja ako ti budem spot snimao, spot će biti fantastičan. Dakle, ovo je ista stvar kao ovo, samo naravno vidite da ovdje nešto fali, a to što fali je, stani tu, di će budi. Kaj što je šunka neposlušna, a? Ne. Ono što fali je upravo ovo. Znate. Gledaj ovo. Pazi sad. Znači, sistem je isti, dakle, isto kao ovo, ide na stavak. Ali pazi ovo je najjača stvar svega. 4 ozada, prekidač, znači 2 po 2 i još ovdje
ako se ne varam, možeš pojačavati i smanjivati količinu. Dakle, ima rupa za kišobran, ako ide onak, znači tu pa kišobran da bude. Fantastična stvar. Fantastična stvar, jako sam sretan, moram priznat, jako sam zadovoljan. Jedino, vidimo gdje je ispod šaraf. Odlično, znači, dobro, ok, naučio sam odmah u startu da to tu ne treba previše odšarafljivati. Znači, jedino ovo malo je onako, ajmo reći, ali ovo ostalo, fantastično. Idem ovo složiti, da vidim jel to sve radi, jel to sve funkcionira. Idemo. Dakle, ljudi, ovo je jednostavno fantastična stvar. Preporučujem svima koji imate probleme sa premalom količinom svjetla. Pogledaj ovo. Fantastično. Fantastično. S tim da je samo sa jednom lampom. Unutra kad budu 4, pa to ima da gori. Da gori! Hvala vam što ste gledali još jedan You Got Message. Ukoliko vam se svidio, lajkajte ovaj video i naravno pretplatite se na doktorov kanal Bog i Batina Production. Vidimo se nekom drugom prilikom, do tada budite dobro. Pozdrav!